rya Masisi tureba situation uko zimeze abagurisha isogo hangaha zirahari kabisa ibishyimbo ahangaha birahari umushogoro ahangaha baratanditse mukomere amakuru se muragurisha iki aha turi se nihe aha mere aha turi nihe Masisi yego iri ni isoko rya Masisi aha wowe urimo uracuruza umushogoro watandikiye angahe imishogo nukuvuga ngo imifungo 3 ikibango ko mbona se uyu ni ufite myinshi nawe ningahe 3 ikibango no situation imeze gute ntabwo bamufite nyuma yuko drone kubisaha muri mere tutubwire wowe urimo uracuruza ibishyimbo ntabwo bamufite nyuma yaho drone kubitiye hamuri turabufite nukubura uko tubigenza ni hano turira ahangahe niho tubonaga murongo no mubonaga umurongo ese drone ikubita wari uhari nari ndaba wari uri ku isoko nari mvuye hano ngeze harahi aha wabyumvisha ute tutubwira ukuntu wabyumvisha ukuntu twese twagize ubwoba twaryamye hasi mwaryamye hasi uwo kitakubise yarirutse mwumvishe kivuga gute cyane twese tugira ubwoba noneho nyuma yuko gikubita mwahumurijwe gute mumeze mute twabonye bitongeye gukubita nuko tugatuza kureba uko bimeze mubanye mute na M23 bitandukanye n'abazarendo cyane kubera icyo uvuze ngo cyane ko baraje tugora tuvuye mu bureto baraje badufata neza baraje babakura mu buretwa mwari mwarashyizwemo nande n'abazarendo reka natwe rero twabasuye reka dutembere isoko aha murakoze kadukomeze dutembere iri soko mere izi ngizi uri gucuruza n'intuze nini intembe zikora gute mere zinaenda muka 6 manake inagomboa mtama intembe bakuri kuna yusha ngapi 2000 francs shagari basi aha yego hari abantu bari za Belgique mutaherukaga intembe dore amabungu dore amanyabwenge dore amasidirida buri kimwe cyose kimeze neza cyane oya nta nubwo ari ngombwa ngo abazi kuvuga reka twirebere ibyo muri gucuruza hari ikibazo ariko ko muri gukorera hano hafi yaho drone yarashe kubera iki iri ni ryo soko nukuvuga ngo ni ryo soko drone yarashemo ariko se hari umuntu wapfuye mwari muzi inde pole sana reka nze tuganire wowe tuganire kandi tukwihanganisha pole sana tate wawe yaratuye nukuvuga drone yamukubise yamusanze hano hirya tate wawe yitwaga nde Munyarugendo pole sana ndio na nyie mnamjua pole sana kabisa drone ilipiga hapa kwenishe njoo ilivuka ikamkutana kule bima ekra njoo bilimkutana pole sana sasa hii ni nini babyitaga ikimere imbungu ariko aha turi nyine ni Masisi mahore hii njoo wanaita mahore mufungwa ni ngapi 1000 francs none se ubwo kugira ufite nk'abana wenda hano hari ukuntu hano mugira nk'impano yo kwibyarira
ufite nk'abana nka barindwi wagura imifungo ingahe? Nukugura imifungo 7 ukagura n'ibishyimbo igisorori 2000 ugashiraho. Nukugura imifungo 7 ubwo ya 7000 ugashyiraho n'ibishyimbo bya 2000 9000 nibura mugapfa gukoramo. Mfite abana 8 wowe ufite abana 8 n'umugabo wa 10 nanjye n'umugabo wa 10 ngiye guharema guhahurira kwa 5000 mukaba se mwaraza ku buryo no mu gitondo umuntu yakora amagiye umurongo 5 ni ukuvuga habonetse umushyitsi ntiyahaga. Ariko nibura amayisha ahangaha murahinga mugakora imirimo yanyu. Mubanye gute na kina ngufu se? Ni byiza. Natwe rero twabasuye mu isoko. Yego reka dukomeze dusure n'abandi kugira ngo tugende tuganira. Ubona ko iri ni isoko ry'amabungu, amavuta agiye atandukanye. Se iri soko rirakomeza rikamanuka mpaka Ingomere mpaka kure chini. None se muri kugurisha gute aya mavuta? Icyo gikombe muri kugitangira ngahe? Magana nubwo nangahe? Iki gikombe cy'amamesa nguko rero uko turi kugenda twitemberera mu isoko rya Masisi tugenda tureba ngo bimeze bite, activite zimeze gute ahangaha Masisi centre. Barakubwira ko ari sawa. Isoko barazigurisha, amabungu barayagurisha, intembe barazigurisha, marakuja baragurisha marakuja cyangwa se amaprini, umusogwe baragurisha buri kimwe cyose ahangaha barimo. Baragurisha amapera baragurisha. Ubona ko ahangaha mu isoko Masisi ibintu bimeze neza cyane. Ariko ndabona ibirayi byo ibirayi ni ingume. Mufungwa ni ngapi wa birayi? 100 nangahe? Umufungo w'ibirayi ni 100. Urabona ko abaje abatate bimeze bite? Habari hapa tuko wapi dada? Masisi? Manake ni kusema wewe ndio mfanya biashara wapo. Hii ndio buchoncho yako. Hizi ndio divere zako. Unarangulia wapi? Unarangulia ka wapi? Ninarangulia kule vile mvitanda kule. Wapi? Kule mvitanda kule mumagaze. Mumagaze? Ndio unarangulia ka? Ndio. Kitu chenye unaujisha cha shere ni cha wapi hapa? Ya shere ni tomate ya kopo. Tomate ya kopo inauza ngapi? Moya 1000 francs. Ni kusema mtu akataka kula ugali na kasosi kabia anauza hii tomate ya kopo. Anauza ile tomate ya kopo. Anatia na nini? Anatia na chonga. Chonga iko wapi? Gusa kuchonga tuone. Anilipa. Hii ndio chonga. Hiyo chonga hii. Indagara zirihe? Indagara Arakini. Hivi uko na watoto wangapi? Mimi? Niko na watoto 2 mapasa. Unazara mapasa? Ndio niko na wale. Unazara limoya mapasa? Ndio. Maana yake unaona sasa uko kope. Limoya mapasa. Ngoja nitarudia. Kamera ya Kivu iwacu mu isoko. Kamera ya Mwanandaki mu isoko. Turi mu isoko. Mu isoko Masisi centre. Aha ni
World Children. Aha akaba ari cya kigo cya ONG aho drone yarashe abantu. Aho drone yarashe abantu, urabona turi mu isoko n'ubundi. Aha ni Masisi centre, aho ubona ko activité abaturage mu by'ukuri bari mu mirimo yabo. Chef wa centre ya Masisi, yes, kanizere ko mumeze neza cyane. Aha rero ni rond-point ya Masisi centre. Abantu muhazi nyine mwinjiye Masisi centre muhita muhabona rond-point ya Masisi centre. Byose ni ibikorwa remezo bya Kinanguvu, ibiraro kugira ngo amazi adatwara abantu. Kuvuga ngo iyi ni inzira activité nyine, abantu n'urujya n'uruza, abana barajya ku mashuri, abandi barajya mu mirimo yabo igiye itandukanye. Masisi centre. Ngabo rero ubuntu aba bavuye za Warikare, abavuye za Warikare, abavuye hano henshi, ni ukuvuga ngo ni Nyabyondo Warikare. Amamoto y'ahangaha aba yasogongeye. Kinanguvu rero yubatse ibi bikorwa remezo ni ibyayo kugira ngo nibura amazi atashobora gusenya uyu muhanda, kuko ahangaha n'ubundi harimo ibikorwa by'iterambere, kuko harimo harakorwa icyo bita umuhanda urimo urubakwa. Kinanguvu izi ni imodoka za Kinanguvu ziri gukora umuhanda hano Kashebele. Courage. Salam. Mama sogea. Yes, iyo yose ni Gasheberi, iwabo w'inshuti yanjye y'akadasohoka bita Maisha Patrick wo kuri Bingwa. Hari Gasheberi kwa Padiri kuri ferme, aha hose kabisa. Maisha dore ngezi wanyu. Dore ngezi wanyu Gasheberi rwose Maisha Patrick. Hari n'ama etage ba. Hivi huko naona gari tu. Abatoke mu njia haba. Abantu biwabo wa Maisha babonye imodoka baza bayirukaho.
nakuva mu nzira Marivika yumiwe ati ko Maisha ari umusirimu ari umunyamujyi abantu b'iwabo byagenze gutera iyi centre ndayifashe kugira ngo nze kwereka Maisha Patrick iwabo dore umujyi rero Maisha naha yakuriye Marivika unaona kwa Maisha aliko Mariaka Hapa Kashebere. hapa ni Kashebere Naona. hapa ndio Watu wamerudi hapa. Security iko. Watu wanatembea hata usiku hapa. Na Maisha arudie. Maisha. Biashara unaona hapo wanafungua biashara. Unaona wanapiga kwa barabara? Hii ni restaurant ya kwa barabara. Maisha keona hapa tahajua, atasema mimi nilikomaria hapa, nilikuwa ninakulia hapa. Mwaramutse. Aha ni Gasheberi. Hano ni Gasheberi kabisa. Ule mzee mwenye tunasemana iko sani tate wa Maisha. Hapa Gasheberi. Ni santre kubwa. Santre kubwa. Vitika ni ngapi? Nipatie. Mwaramutse. Amakuru. Tate hano bahita gute? Hano ni Gasheberi. Leta na ile tu. Ndio ngapi? Sasa kule vitika. Ile nyamini fura. Mundizi yote. Sijakupa igitoki ni ukuvuga ngo imineke ahangaha kwa Maisha igitoki cyose kiri kugura amafaranga ngahe 1000 kabisa imineke kandi myiza. Ubwo rero Maisha ntuzagire ngo iwanyu ntago nahaririye Gasheberi ni ukuvuga ngo uva Gasheberi ugahita winjira Masisi centre. Ugahita winjira Masisi centre. Province du Nord Kivu. Bushebere.